Yan, nan asli. Nan asli. Biasa dipanggil Maun ya? Oh, Haji Maun. Nah, asli dia Zawi. Haji Zawi menyolong Wahyu Aida. Alias Lende. Wah, Jangan deh. Tapi okey. Kayak. Kau nyoy menan nyoy bubar. Bagi kanya deh. Mangak tengah gabung-gabung 3 tu kan. Tapi mau kira. Dia sih. Ayo juga. Lu kok ini